I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh, hallelujah, praise the Lord. Ngithatha lithuba ke nginibingelele nalamhla nginemukele esihlokweni seRhapsody yamaqiniso. Lekungiyo ke incwadi yekukholwa lebhalwa ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Kilomet yCDD. Lamhla ke ngolwesihlanu dili ngama-27. Umfundisi usipha sihloko uthi siqiniseko sesiprofetho sesimo lesiphakeme saKristu. Mayibongwe inkosi. Kanti ke umbhalo wekuvula siwuthola encwadini ya-Isaya sahluko sesi-7 livesi le-14 kufunzeka kanje. Ngakho ke uNkulunkulu yena cobo lwakhe utawunika sibonakaliso. Bukani la invombi yawukhulelwa itale indvodzana yethiwe libito kuthiwe Emmanuel. Mayibongwe inkosi. Uyafundzisa komfundisi uthi kumaHebheru sahluko se-10 livesi lesi-5 ke vesini lesi-7 usitshela into lephawulekako ngempela ngeNkosi Jesu. Uthi kungako nje Jesu naketa lapha emhlabeni wathi naku ngilapha kubhaliwe ngami emculweni ngitekwenta inzando yakho uNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Wetela kutogcwalisa tiprofeto kuyaphawuleka ukuthi letinye ndita letiprofeto ngaye tevakala iminyaka lengemakhulu lasihlanu angakatalwa eBethlehem. Mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi ngetulu kwalesikhathi lesidze nebaprofeti labanyendi labehlukene labaniketwa lamave tiprofeto, inkosi Jesu yona yodwa yatigcwalisa letiprofeto. Ngeke kwendeke ukuthi umuntu munye agcwalise letiprofeto letinyendi letijulile naleti ngakatayeleki ngaphandle nangabe kunguye lona lokukhulunywa ngaye. Mayibongwe inkosi. Umfundisi uthi isibonelo tiprofeto mayelana nekudalwa kwaJesu yinvombi nawufunza Isaya sahluko sesi-7 livesi le-14 uyamemetela uthi ngako ke uNkulunkulu yena cobo lwakhe utawuninika sibonakaliso. Bukani la invombi iyawukhulelwa itale indvodzana yethiwe libito kuthi Emmanuel ligama lenkosi. Malibongwe. Uthi ke umfundisi lesiprofeto sagcwaliswa njengekuchaza kwaMateyu nawufunza aMateyu sahluko sekuqala livesi le-22 nelivesi le-23 ngemuva kokuba Jesu atalwe eBethlehem kuthi nyalo konke lokhu kwendiwa kuze kute ugcwaliseka lokho lokwashiwo inkosi ngemprofeti lowathi bekani indvombi yawukhulelwa itale indvodzana libito layo kuyawuthiwa Emmanuel lokuhunyiswa kuthi uNkulunkulu unathi ligama lenkosi. Malibongwe. Achubeka umfundisi uthi siprofeto senzawo yakhe yekutalwa sitholakala kuMikha sahluko sesi-5 nelivesi lesi-2 uthi kodwa wena Bethlehem Efrata nome ungilomncane etinkulungwaneni takaJuda kodwa kuwe ngiyawuveta umbusi loyawubusa Israyeli lusendo lwakhe luyawusukela kulolo lwaluvele lukhona kadzeni kwasekuqaleni. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka komfundisi uthi kanjalo futhi sithola kugcwaliseka kwalesiprofeto kuMateyu sahluko sesi-2 livesi lekuqala nakathi kwathi kube Jesu atalwa eBethlehem esigodini saseJudiya ngesikhathi saHerodi inkosi kwefika tati eJerusalema tiphuma empumalanga. Mayibongwe inkosi. Lokhu kugcwalisa ukuthi Jesu longumesiya ngempela watalelwa eBethlehem njengekuprofetha kwaMikha noma leli dolobha lalincane nje linganakeki. Kodwa ke lokujulile kakhulu ngilokuchazwa kwakhe njengaloyo kuchubekela phambili kwakhe kwakadzeni kusukela indvulo. Lokhu kubeka sobala indalo yakhe yebunkulunkulu bekakhona sikhathi singakabi khona ligama lenkosi. Malibongwe. Uthi ke umfundisi Jesu watalwa ncamashi njengoba abaprofeti bebakhulumile phambilini eBethlehem laseJudiya kude kwakhe kwasemaphakatheni. Lokhu naletinye iprofeto letisembhalweni tiqinisekisa uNkulunkulu bakhe kuveta ukuthi yena liqobo uNkulunkulu lowathatha simo semuntu. Hallelujah. Oh glory, hallelujah.
Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami. Babelo thandzekako, ngiyabonga kwembula livi lakho emoyeni wami, kuconza imvelo yebuNkulunkulu baJesu nekukhalipha kwembhalo lemfakazelako. Kukholwa kwami kwakhelwe evini lakho lelinganamaphutha, futhi ngimemedela ngesibinzi Jesu ayinkosi etikwako konke. Umbuso wakhe ume kuze kube phakade, futhi ngihamba ekukhanyeni kwekunqoba kwakhe lamuhla nanjalo njalo, egameni laJesu, amen. Na uqhubeka nesifundo ufunza Matewu sahluko sekucala livesi le-18 ugcine evesini le-23, ufunze Luka sahluko sekucala livesi le-34 nelivesi le-35, ufunze incwadi ya Luka sahluko sesibili livesi le-10 ugcine evesini le-12. Kanti-ke na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye, ufunze imisebenzi yabapostoli sahluko se-13 uqala evesini lekucala ugcine evesini le-12, bese ufunza incwadi ya Nehemiya sahluko sesikhombisa nesahluko sesiphohlongo. Na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili, ufunza incwadi ya Luka sahluko sesine livesi le-33 ugcine evesini le-44, bese ufunza incwadi ya Deuteronomy sahluko se-25. Ligama lenkosi malibongwe. Semba nibusisekile, safunza nalamhla iRhapsody. Inkosi ibe nani elangeni. Amen.